Nemate ni rukavice, još ste digli čovjeku tlak i sad bi se on treba ići boriti. Danas ću vam ukratko objasniti što se dogodilo u Šibeniku kad smo trebali sudjelovati na Golden Fight. Već pol sata prije meča od Stipe, 20 minuta, 30 minuta prije, tek dobivamo neke rukavice. Rukavice ko Stipe nije mogao navući. Rekli sam, otkinite palac. Mi smo otkinuli palac. Ja sam probao te rukavice s palcom, ja i nisam mogao navući. Ajmo reći poprilično manje šake. Stipe nije mogao niti preko prste ovdje navući. Daj nam drugi par rukavice. Te isto nije mogao navući preko prste. U tom terenu je došao Bajić, bio je dosta živčan, mislim da zajebavamo i pokušao navući rukavice Stipe, nikako ne ide, Brian, ne može. Se malo digla tenzije, on se malo ljutio u ono, Stipe se osjeti tu isprovociran i ja sam na ovom gubi živce i da je postao nervozan i u tom terenu ja i Dženo Skroče, moj pomoćni trener, nas dva smo odlučili, nema smisla, brate.